vandag, 40 jaar gelede, op 21 Mei 1985, is ek in Cabinda, Angola, gevangen geneem en daarna 837 dae in eensame opsluiting verkeer. Maar tydens hierdie operasie is daar ook mense oorlede. En elke jaar op die 21ste Mei, dan herdenk ek dit. Maar 21 Mei 1980 was operasie Sawate, waar tydens 3-2 15 man verloor het. Dis tye soos hierdie waar mense oomblik moet stil raak en moet onthou, die wat alles gegee het, teenoor party van ons wat iets gegee het.